Igitondo cyiza abakunzi bakabumbu Talk Sport tubasuhuza tubifuriza kugira igitondo cyiza aho muherereye hose ku migabane itandukanye. Mumeze mute twebwe tuba tugarutse tubabwira se mwisi ya sport bihagaze gute haba ku migabane itandukanye ku mugabane w'Uburayi cyane cyane ubu ngubu shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza ibo nta guhagarika kabisa kuko bari muri second leg kabisa ibintu byo bimeze neza. Ku mugoroba match zo zari nyinshi cyane kabisa. Ikipe ya FC Bournemouth ibona amanota 3 itsinda ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya The Blues nyuma yo kwirukana umutoza Enzo Maresca yaje gutsindwa n'ikipe ya Fulham ibitego bibiri byose kuri kimwe. Naho ikipe ya Manchester United naho nyuma yo kwirukana umutoza Amorim baje kunganya n'ikipe ya Burnley ibitego byose bibiri kuri bibiri. Kuri uyu munsi match ya Karundo riteganyije ikipe ya Arsenal Emirates Stadium iraba yakiriye ikipe ya Liverpool. Mu mukino ubanza muribuka ko ikipe ya Liverpool yari yatsinze ikipe ya Arsenal. Turaza kandi kunyura mu gihugu cya Espagne ikipe ya FC Barcelona muri kimwe cya kabiri yaje gutsinda ikipe ya Atletico Bilbao ibitego bitanu. Kuri uyu munsi ikipe ya Real Madrid na Atletico de Madrid match iryoshye cyane. Turaza kubigarukaho byose na Kabumbu Talk Sport tubahikaze muri studio nkuko mubibona ndi kumwe n'umutalam. Bimeze bite biseta wambonye se mbaho Nasa mbona umutipe ese umukobwa ngomba nyine ari gukora challenge ngomba hose ngo akabona iwanyuhasha. Ameze neza pa ameze neza. Nta kibazo kabisa turashima. Ariko happy new year ntitwari duherukanye. Twaduherukana urumva wariko banje. Rero turakwigereje hano cyane kabisa ukabumva. Kabisa umwaka mwawutangiye neza. Abantu twawutangiye neza kabisa. Nta kibazo. Cyambere ni jewe ikintu cyambere nitaho no kuba meze neza. Naho ibindi byose ni nyuma. Imana iguhaye umwuka wo kubaho. Ya niko biba bimeze kabisa ubuzima nibwo ubwa mbere. Naho mwaka iho twawutangiye nabi mu isi y'akabumbu. Ibintu byo bikomeje kugorana. Ahubwo wari Liverpool n'abakubisirije ashobora guca kuraragiye. Ibintu byo bikomeje kugorana kubatoza kabisa abafana aho batishimye ariko niko biza bimera ubu shampiyona imize nabi cyane kabisa makipe ahanganye ubu nta kipe ntoya wabona kabisa ubu ibintu byose wana ni ku murongo. Dusuhuza n'abakunzi bakabumbu Talk Sport we wakoze subscribe ahantu hose haba kuri TikTok haba kuri YouTube uri umuntu w'ingenzi kabisa uri umuntu w'ingenzi wo tuzatubana umunsi kundi bisetsa twihuse cyane Premier League yo ntizihagarara imikino yo abari myinshi cyane. Tubanyuriyemo mu mikino yarayibaye ikipe FC Bournemouth yaje gutsinda ikipe ya Tottenham ibitego 3-2 Semenyo babwira ati bye mbahaye amanota 3 ndigendeye yigera. Ikipe ya Brentford yaje gutsinda ibitego 3-0 itsinda ikipe ya Sunderland. Mwumvira aho match ziba Karundo. Ikipe ya Crystal Palace yaje guhagama ikipe ya Aston Villa iwayo banganya ubusa kubusa. Ikipe ya Everton nayo yaje kunganya na Wolves igitego 1-1. Naho ikipe ya Fulham iza gutsinda iwayo ikipe Craven Cottage itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe ya The Blues. Ni nyuma yaho Chelsea yaje kubona ikarita ariko ni mitwere none mitwere dazante ibitego 2-1 bihesha Fulham amanota 3. Naho ikipe ya Manchester City Etihad Stadium yaje kunganya na Brighton match ya rumuri ariko none ibintu bisigaye biba igitego 1-1 nibigora City kuko na match ya mbere yarayitsinze yatsinze 2-1. Naho undi mukino ikipe ya Manchester United Turf Moor stade ewana bayihanigiye ibitego 2-2 inganya n'ikipe ya Burnley. Sheshko umuntu ugira uburebure ntaramenya ico azabukoresha kandi yasinze ni nyine nemvuze ku burebure ntago ari ugutsinda.
naho Newcastle match yindi yari umuriro ibitego 4-3 bine habe naje siyo mpamvu nakubwiye ngo Leeds yatsinze Newcastle ibitego 4-3 nibyo byatandukanyije Newcastle ibona amanota 3 ariko ewana yari match igoye nizo match zabaye nijoro bisetsa kuri izi match duhereye kuri match ya The Blues ikosa nitako kukurera n'umuntu wahubutse cyane atanga ikipe aya manota rwose kugenda bayabaze kukurera bisatse kuri iyi match ndagira wayikurikiranye nubwo match ku bibuga bitandukanye twari turiyo zari zabaye nyinshi haba muri Espagne haba muri mu Bwongereza kuri kukurera tuvuge kuri kukurera kuri ile carte rouge yihesheje mu minota ya mbere y'igice cya mbere ubundi sinzi amenya ibintu biba mu bakinyi ba Chelsea sinzi mentalite bagira nabonye kuri match ya Man U yakoze rira kosa Sanchez ku munota wa 4 reka umuntu atsinda aracyari kayi my friend umunota wa 4 ntago uvuga ngo byacitse tibazagitsinda cyangwa se akabona ukuramo akakirata cyangwa se bakanavyishura bakanatsinda ibirenze biri so kuri match ya nijoro umutoza yaragerageje gupanga ikipe ukiyateka ariko nuze ariko so umutoza permanent nani ikiyateka se yaricaye hejuru kiyateka uyu mutoza yaricaye yari mafana n'umukire bari basaze banasohotse nyine urumva batishimye kuberera kare gusa ku ikipe ya Chelsea kugeza yageze ku mwanya wa 8 uzi uko rikosa rito ukisanga mu gishanga kandi si uko zirutana amanota menshi 2-1 so kuri Chelsea ku munota 21 karita itari ngombwa mureke Sanchez yarari hari yo ukuramo kandi cyangwa se akagitsinda kandi wenda hakaba ari umukinyi erega hari na kure ya Sanchez ku buryo wenda hari undi mu defenseur wa buri buza kamukabari no uzi nigitangaje yamukurira inyuma ya box yego ahita mufata mureke ubundi kirazira umuntu ngo ni last man kumufata ukamukora umukinyi wa nyuma iriya ni red card iriya bari red card gusa naho nyira mu refari nawe yarimo hubuka nijoro ni gute kapiteni yagiye kuburana akumuganiriza ahita gukora mikari ariko yamutunze ukuboko kandi abari abazungu giye umutunze ukuboko baza bamabona no katari muri Afrika wa munsi bakomera kari rushanwa bamwiruse hari dukakamagara polisi ese bari abanyagihugu oya yafuye kugira gusa umwana yakoze hasi gutya umunyakenya yarirutse so kuri Chelsea na bindi bintu dusesengura birenze biragaragarira buri wese ni ikosa rya kukurera kandi noneho muri iyi saison yaramaze match zibiri afite imvura uraje ugarutse ukoze ikosa ritari ngombwa gusa ari ibintu kuri Chelsea sinzi ko bizoshira bikeneye kandi noneho abakinyi bari macu bakuze kabisa muri ya dressing room bakabaganiriza iteam charge na experience inyuma ya siri n'abantu bangana no ngambwira ninde muntu uzoja kwicaza kukurera hari ni Pedro ni Dera ni Palma umuntu ugerageza ni James ariko nawe mu myaka so kuri Chelsea bakoze amakosa nyuma yo kubona ikarita itukura bihagararaho igice cya mbere kirarangira Fulham ibona igitego cya mbere kuri corner nziza baraza Delap arishura ku munota 80 na kangahe batera umupira bashota Sanchez awukuramo defenseur nanirwa guhagarara neza atera ubundi karaka Wilson atatsinda igitego cya kabiri babibekemo so kuri Chelsea itarefite umutoza aricaye hejuru urumva banze kumuha pressure match ya mbere Premier League urumva aratangira muri weekend kuri FA Cup niyo match ya mbere azotoza rero mbona ikintu cya Chelsea muri cya discipline muri Chelsea igomba gucika ikabisa gifite kigeze ku yindi ntera none muri iyi saison kugeza ubunyine amakarita 8 y'umutuku ku ikipe nka The Blues bigaragara umwanya warufite amahirwe yo gutsinda ugafata umwanya wa kane Liverpool ugategereza Liverpool kuri bukine na Arsenal Emirates biragoye ko Liverpool yatsinda ukoze ikosa n'izari inyuma yawe ziragutambutsa so
nuvuga ngo kukurerage kwitabona ikarita match zitatu zikurikira match biraterwa na raporo baza batanga kubera ko hari intuze ya direct wenda n'amagambo bakurikijeho kubera babonye ko na kapiteni ndetse na Tosine bahise babona amakarita y'imihondo biraterwa baza batangaga raporo nabo kuriye hari igihe bashobora kuyiguha ariko ugasiba match imwe gusa n'iyindi yiri direct y'intuze zitatu ya match zitatu reka dutegereze turebe iriya karita icyo atakikira ntago ari zitatu iriya ntago yaba ari zitatu ku buryo bahita CB ni FA wenda indi match agakina kandi iriya FA Cup nayo iziza FA na Carabao urumva gashobora no kuzagaruka Carabao gaisete na Arsenal kwa gatatu Chelsea gusa kuri the Blues amanota tatabaragiye bakabage ku mwanya w'8 ariko namakosa ni ikintu kigomba cyane kandi ikintu gutakaza amanota kwa the Blues na makarita y'umutuku agiye ari costing ubungubu kuri match ya Brighton Charaba yahesheje ikarita itukura amanota tatabaragiye kuri Man Sanchez yakoze amakosa amanota baragiye ninjoro oya ni ya Mario Gusto bando bitonde nuza Caicedo kuri match Arsenal abonye ikarita baraganyije ninde wende abonye ikarita Delap yabonye ikarita itukura Gusto iyo yabonye red card yatsinze so urumva kugeza n'umutoza arya red card rero sinzi impamvu ikibazo kiri muri Chelsea cy'ama red card ni kiracyayikoze kazi n'amakarita y'imituku kabisa ubundi hari ikintu banahinduye kuva ya match ya Man bari basiga bakuramo ukabona barahubuse Garnacho nigeza akina Gitensi nigeza akina Estevo nigeza akina ninjoro ariko urumva yamukiye imibare ni imibare kabisa yafoye urumva kuri kubarasi urumva byarabihombye nijoro cyabyahombye uko rikosa ritoya ukisangira mu gishanga ubutaha umutoza azaba hari ubwo nyine bazagerageza nawe nyine avuga ko iwe system we ntahitane niya maresi kazi kumerake nuko kuri ku ruhande rw'abarasta kabisa baje gutakaza bitewe n'ikarita y'umutuku yaje guhabwa umusore Mike Kukurera tuvuye kuri iyi match twerekeze kuri match ya Manchester United yari yakiriwe mu rugo Turf Moor na Burnley nayo byaje guhomba kabisa nyuma yo kwirukana umutoza Amorim Manchester United ibona inota rimwe Sesko kabisa rutayizamu ewan nawe yakiye nijoro akabumbu keza kuri passe urabona buriya njewe Premier League sinongera kujajinga kubera ko none yiseze uzujagingiye yagera hari imbere gakubitwa ninde waruzi ko uvuze muri weekend zotsinda intuze bitatu ku busa West Ham warabize ntunga ese ntabwo irakina ntabwo yakinye nijoro uvuze yanganje na Everton amanota arindwi nyamara uvuze nyamara ahubwo ikipe nkuru nka za Chelsea starakira na wose zifite ikibazo gikomeye yayegereye ubu ngubu kuri ku rutonde rwa champion nukuvuga ngo kuri Man United arifite umutoza Benjamin Sesko watsinze ibitego bibiri baramaze iminsi baramwihaye ariko ishoje nibaza kuko iriya mipira bamuhaye nijoro kuko badasanzwe bayimo erega ntago urebye ukuntu oya uzimpa mu bivuga ni ukuntu tuza hano abenshi mukamushira amakosa ngo ntakirimo ngo byarahombye je bundi nemera umuntu iyo byahombye iyo baguhaye match imipira irenge itatu ifatika akarata nabwo match zingahe kuko hari gebiza byanga na Haaland akaba yorata ibitego bingahe yarase ninjoro uri kumva so nje ndibaza kuri Man U bande mufite Man U mutubwira abafana ni bande bakinyi mufite bakinisha umwataka kuko zamana bose ari Amade ni umuntu ushaka gutsinda Mbeumo ni umuntu ushaka gutsinda Kunya Bruno nuko nguko ninde mukinyi mufite ukoresha umwataka tuvuga nka kuri Bruno yakoresha ntuze nako KDB yavugaga ngo Haaland nimbona kabumburi kwa Haaland kabisa Dorogo niwe mufite Dorogo ninjoro witwaye neza cyane yatanze assist nziza cyane kabisa ariko gusa reka turebe umutoza kuko ubu ngubu Ole Gunnar niwe ufite na Carrick
oya bora bose baraza bose mwaraba assistant wundi oya urumva arabo wa mbere Oreguno nasa aya mezi guhera mu gushika mu kwa gatandatu gushika mu kwa gatandatu baba bafitikanye na Karike niko bimeze bose Akarike n'aba assistant wa Oreguno bahuje system. Oya umutoza none se umutoza wa mbere si witegeka intuza arigiwa kabira funga umutwe. Oya kandi none se oya se gindiki yagira ntuza sikibaza sekindiki no kuzana system mwumvikanye. Nubundi bara ni formation barama bahinduraga yabo dibayihindure nije bakinye ya system n'ubundi nyine bari bakinye ya system Amorini yagiye ari guseka nahumiyo no ariko uriya muntu yarashaka yaravuze ngo ikipe ni hehe ufite ikibazo ninde muramuseka ngo yahubutse ariko okay gusa yahise bivuga ku mugaragaro ukuri ariko niko kuri tiyabeshe ikibazo kiri muri manisi umutoza system niki ni body yo hejuru ifite ikibazo ikipe uzugira ngo jewe vyibura mu batoza batanu bari bamaze guca honyine vyibuza Amorini niwe nansiga muri kina match akinjiza n'ibitego ati vyahombye ni ukuvuga n'ubari ibintu musa mwiteranye umuntu afite abakinyi be b'ingenzi bagiye muri Afrika oyitonde 26 atsindwa match 26 Ndasuzanire statistiques zanuze za Ten Hag za Ten Hag uzi Ten Hag ikintu cyo iwe kiza kimurengera ni ibikombe ikosa bakoze mani biganye Chelsea kandi Chelsea uzugira ngo ni yamuhaye imyaka 6 ariko ni gute gushika muri 32 uriya mutoza wanyu uziko naje gusanga ariko bari abantu reba Amorim baramubajije ngo se muri uko kwa mbere ngo se nta kintu uri buhindure mu ntuzo ngo jemeze neza ababizi byari gupanga ariko bro iwe yarabizi ko ari gupanga gusohoka ariko cyako se byasha uziko na hari n'abandi babivuze ngo bameze neza n'uwo munsi yabivuze numva ngo ntunga wewe ntuza abazungu umuzungu aba yaraplaninze ikintu cyaka birana yavugaga ngo bazabona ngo igihe kimwe biva muri mani ndagakomeza kuri yareko bona ku ikipe ndaho iri kuja ariko niko tumutoza sohoka nimba yarababari ikipe akagenda seka yaye we kuri Amaresca ntiyagiye aseka kuri aho mu Amaresca yarababaye kuri twabonye ko yavuze ngo yaje gutoza ira match ya Man City ari gutsinda byoroshe ahubwo iwe Amaresca yashatse kwigira umuntu ukaze ngo yatwaye ibikombe kandi azi ko Chelsea yari abarasta tamusheze so kuri Man Claude bijembo nabigayise kuri bande uranganyije na ntuzi no reka kuvuga gutyo uzi izi match ya Wolves ari amanota ya 3 yari clean match ya Leeds yari clean iyi match ya Burnley yari clean uzi fixtures magnificent yari clean Leeds yo Leeds yo yahagaritse amakipe ni Arsenal ni Tottenham niyo mpamvu nkubwira ngo amakosa baza bakora nyuma yafite Brighton ni yinga muri FA Brighton ni sema kimeumana warangiza ukambwira ngo none warangiza none Amorim yarazaga mu itangazamakuru na confidence no nikibazo yagiraga iwe umunyamakuru wese yarazaga avuye he avuye Musanze oyaye kuri radio oyaye Tamariya uvuye iwacu mu Rurambo umunyamakuru ukiyoja kuba hari Manchester nari kumukoresha ikiganiro so kuri maniyo umuntu akazavuga ngo ni manager ngo ntago ngo ndi umutoza ngo renze ko cyangwa zoze kuvuga uriya Santos ni ndadi ngo niwe kuchukarize ko cyangwa avuke ariko yaravuze ijambo nubwo nyine ningacyage kaya mari kavuze ijambo kavuze ati ikipe hane zihekwa n'abarifara ariko akaba ari bo barira kurumva niyo mpamvu sha uyu nguyu we okay kuri maniyu ni ikosa rikomeye kunganya match zigira muri statu bigaragara ko washoboye warufite amahirwe yo gutsinda jewe kwazo nkubaza kuri bifira ko mutoza azagenda ukabona abakinyi bafite morale bifira none ikibazo ubona
kuri match na match zishize banganya kurana ikibazo kiri kuri n'abakinyi ni system ni iki oya Bruno we yaravuye mu mvune oya ico cyo kireke oya hari ikintu utazi papa oya hari ikintu nabwe wa munsi mu bintu Mares kasize utushaka ko utarumvisha nibanga abagangara babara kuha iminota y'umukinyi iya irengeje oya iya irengeje gutya ahita asura mu mvune kandi urebye na Bruno kandi kuvuga ngo uzomubure nimba urebye iriya match umva fixtures bufite mani ufite Brighton ni Arsenal wene ufite Man City ufite Arsenal ufite Tottenham ufite Brentford ufite Newcastle none ko ramura ngo umwicaze yongera umubure nimba wabonye match ya nijoro nta ningufu aho nishinge man uzwo ari ishinge man aravuze ngo ramara kwezi kwashize nizibyo ahubwo bitatu birashize sibaravuze bitatu si yasibye match tubaravuze izumwe bitatu yasibye match ya Newcastle ntago yuko ngo yasibye match ya Newcastle ya Leeds na Wolves ni statu Armstrong ni kuri Newcastle yasibye Wolves yasibye Leeds nyabuna ntabwo yakinyira match ya Newcastle ntago yakinyira match ntabwo yiki ahubwo iyo twagize Aston Villa ba Rodgers so rero kuri maniyo boza gukibazo kurana ikibazo ni nkaho batayemwe uduhuru pe ni nkaho batayemwe uduhuru hariya ariko nje niko turenganya abatoza mbona n'abakinyi nabo nta bushake bwinshi bafite hari igihe umukinyi agira ubushake ukabona n'ibindi so de banere ku mwanya wa kangahe banere katuraje iririye fo mu gishanga so kuri maniyo aya manota izayicuza mu minsi iri imbere hari amanota y'ingenzi bigaragara kuko je nkanje nijoro narize ngo maniyo nisize ibitego bikira tsinda kabiri hariko bize gusanga ngo bibiri binini biri aho ngaho so kuri maniyo nabo inota rimwe kuri inota rimwe muri Premier League ni nko gutsindwa no ahantu bigeze inota rimwe ni nko gutsindwa so bategereje umutoza reka turebe ko basoza na Olelenko kuri bani riri ku mwanya 19 ifite amanota ngahe ifite amanota 13 iracarusha Wolves Wolves irarusha 5 Wolves ifite ngahe ifite 7 iyi kipe irazamuka 13 18 ifite 18 ni West Ham ifite 18 iyi kipe iyi Wolves ishobora ni ikaza gusa match nka 3 izogira haracari kare bro kumukino wa 21 oja kuri Man City tukareba nabo kuri Manchester United nuko inota rimwe kuri Darren Fletcher nta ribi gusa hari akajama kubabonye match akajama kimoso kabisa kakinye neza cyane ariko umwana Heaven nawe bro muzoza mu muhana umwanya nawe mara muhungu arabuze kwitsinda bibaho papa nyine ariko umwana gutera match zitanu abanzamo full time ugomba kumuha nawe akabanza ku kabench nawe akareba ukuntu zibikinwa apana go match zitanu Premier League imana uzi ngo ni yego kwitsinda bibaho simvuze ngo nawe ya nuguhubuka kiriya gitego nta muntu utakitsinda nabarawujo nabandi ariko inota rimwe kuri Fletcher nta kibazo nuko kuri Burnley gusa izi match zitatu yagakwiye kuba ari amanota 3 ari clean tuvuye rero kuri Manchester United twerekeze kuri Pep nawe bikomeje guhomba match zitatu amanota 3 banganya ewan nabyo bitamushimishije cyane match yari yamugoye nubwo Brighton isanze mugora inota rimwe nabo bahushije ibitego ewana ninjoro match twarebagaho iminota mike ariko narabivuze tunga ntibibuka bwanacubushize narababwiye ngo Man City iri hasi kuva kuri nagari kuri Chelsea gusa kuva kuri match ya Sunderland bahise basubira hasi none nabivuga abafana ba Man City bari bandiga twarahuye ngo kira kiganiro ngo gura tubone ndabati nyamara Man City iri hasi ndate nikimenye tuzoreba match ya Brighton none ninjira abanyandika tuzabindi kwavuza ari byo ndate nizo nyine iri hasi nibikipe nda form ifite ivyemere gusa Brighton izigora Man City turabizi match ya mbere bari bakiniye kwande nijoro bakiniye bari oya Etihad niko kwa Brighton match ya mbere yabatsinze 2-1 so urumva Man City match 3 ibona inota rimwe nimwe na Mani yabaye mukeba
kubera ko kuri adversaire ga Arsenal nukuvuga ngo itegeshe- ikipe za Manchester zombi muri match zitandatu oya zitatu oya zombi izi Manchester nyine zifite amanota atandatu atandatu So, atatatu kuri Pep Guardiola nje nari nzi ko iyi match ari buyitsinde kugira ngo yirinde Arsenal itakomeza kumusiga Kumusiga. ariko byantagaje kubona Brighton ikomeza kwataka yari no kugutsinda kandi ariwe muntu twahaga amahirwe yo kuvuga ngo yegera Arsenal ariko mu bigaragara Arsenal uyu mwaka kuri intuze kuri amahirwe. kuri Pep Guardiola babonye n'umukinyi Semenyo ari buze mu busatirizi bwabo Namakege bari kumushaka na Mike Guye nyuma yaho Guardiola amezi atandatu Guardiola ategerejwe kubagwa ya bashaka ahubwo Ruben Diaz nawe yavunitse tawuhari no kuvuga ngo asigaranye Kusanov kandi Stones nawe ari mu mvune bivuga ko no kumutiza cyangwa yaragurishijwe ndango yaramutije sinibuka neza ariko gusa kuri Man City sinzi rimwe mwagiye murebaho je match nago nayirebye kuko match zari zabaye nyinshi rero je narebye iminota mikeya gusa kuri Chelsea bagerageje baduku akure mutipe agira amacenga ura mutipe Minten yarahari nani naze bazabakinisha Minten yarahari Minte yarahari Bareba kontaki mubona Bareba yari muri Afcon ari muri ngambira ngo Bareba Bareba muri Afcon Bareba muri Afcon Igitangaza kuri Pep Guardiola kubona inota rimwe nabyo bidashimishije pe amanota 5 hagati ya Arsenal na Manchester City atandatu oya nyine yari atandatu banganyije ihitigira amanota 5 itaje umwe wakuragamwe inota rimwe atanu gute kandi si bari bayirusha atandatu se irahitigira umunana karavuga ukuntu tebo ihagaze ubu ngubu ukuntu ihagaze ni yayisigira 43 barafite 48 nuba muri batsinda aratajamo amanota 8 yandi 8 ahubwo kuri Aston Villa ba Rodgers nabo baje kunganya gusa kuri Man City sinzi kiba gusa njewe ikintu kiba kuri Man City ira formation ya Guardiola ntago nayikunze ahubwo njewe gusa akantu mbona nuko hagati asiga kubitamo umuntu hagati bitewe n'ukuntu twabonaga Man City muri sezo z'ubushize hagati hari hacyaye hafite imbaraga zikomeye ba Kevin De Bruyne ubu ngubu hafi y'umuntu wese none asigaye ashaka kwitsindira nico nakubwiye ari mu kubanza Doku Foden Bernardo Cherki uri kumva iyo ni line imwe imbere yaho Haaland hano inyuma agashiraho Tijane cyangwa nuze niko Gonzalez ngambwira ufite Doku wikunda ushaka gutsinda ufite Cherki ushaka gutsinda ufite Foden ushaka gutsinda ufite Haaland ushaka gutsinda Tijane none ukunda gutsinda none urambwira ngo je azohindura system kubera ko icyo twari dusanzwe tumenyereho Man City yakoreshaga abakinyi bo hagati bashakira abataka ibitego ariko none ukararunda no ngubu ko barashaka bose kwitsindira niyo mpamvu uzusanga iyi system azohindura wenda kubera ko yazanye Semenyo agakinisha batatu hagati uruhande rimwe yatakisha undi yatake kuko natareba neza iki gikombe kiragenda Japana ngo kiragenda iyi match ya nijoro nuboniho Arsenal iratsinze iyo ni ngombwa ndiwombira ngo Liverpool aza gusinda intuza afite Emirates ndakwemerete bafite umujinya cya gitego yakufura yasobosera ariko biraza gukunda reka dutegereza turebe match ya nijoro nayo itoroshye match ikomeye match ya Liverpool kubera ko muri sezo ikipe yose aho bagurisha kari akana njene nahise mvuga ati none umwebwe muri bakoze ikosa ryo kugurisha kosa rikomeye ugasiga abantu bata ariko sinzi wenda hari gihe wenda umutu ariko urabona buri hari abatoza babiri basigaye kugenda muri Premier League hari Thomas Frank wa Tottenham n'uwa Liverpool rero nuko bihagaze aho Aston Villa nayo yaje kunganya ubusa na Palace ku rutonde rwa championnat ikipe ya Arsenal ifite 48 ikipe ya Manchester City ifite 43 Aston Villa 43 ikipe ya Liverpool 38 Brentford 33 Newcastle 32 Manchester United 32 Chelsea 31 ku mwanya wa 9 Fulham 9 na 31
ikipe zegeranya amanota kabisa gwe kugeza ku mwanya wa 15 FC Bournemouth ifite 26 ikikwereka ko shampiyona ikomeye. Ikipe ya 15 ifite amanota 26 shampiyona. Ku mwanya wa nyuma ni Wolves n'amanota 7, Burnley ku mwanya 19 13 ni West Ham 18. Rero tuvuye mu gihugu ku mugoroba w'uyu munsi ikipe ya Arsenal iraza kwakira ikipe ya Liverpool. Tunyuze muri Espagne naho match za kimwe cya kabiri FC Barcelona yaje gutsinda ibitego 5 kubusa kabisa. amashi kuri Hans Flick. Amashi ese kutishimye niki cyane sha ibitego 5 kuri Hans Flick kabisa. Abasore bakinye neza cyane, Lewandowski ya Lamine Yamal Olmo bari kuri bench kabisa. Abasore ba Hans Flick uyu mwaka mubitege bisetsa kuri Hans Flick ukwiye amashyi rwose. Uyu ni umutoza utazabanduranye n'abakinnyi tiwo kumva ngo yashwanye n'umukinnyi iminota yose azahizo bukinya azayikina. Akara kantu naje gutekereza uzi nkari nk'undi mutoza buriya Yamari biriya yavuze mu itangazamakuru bari bushwana kanamwicaza bench, ariko we yigeze anavuga n'iki. Uri undi munyamakuru umutoza wa ntawe ni company buriya bugenzi bwo muri Bayern azabushigikira kuja mu bakobwa kandi ikipe yayibibuza nokuri. Urana kara gapeti bari kuzamura kitwa nde ko muri Bayern kari mu gutsinda gakine niba ngo kari akana abakunzi ba Bayern abagore nyine bafana Bayern abakunzi ba nyine baba mu ikipe bagiye bishaza ubuyobozi tuyi mwana tumereye nabi kara dutereta yasaze none uyu mwana bitewe kubera ko tudashaka kumutakaza ni mumukure mumukure kuri phone. Uyu mwana afite impano izashira hanga darage baramwicaje aba boss ba Bayern na company ati je uyu mwana ngiye kumuganiriza ati mumundekere company amubwira ati ntiyazagire zo kubesha ngo agukure ku bana utereta abana mu ngana ariko abakuruta ubareke kandi Instagram yawe igomba kugumaho. Company arabesha ngo byakunze ariko kuri uriya mwana bazomubikira kariyeri. Okay, kuri Barca ndaje ngo Hans Flick yaje muri Barcelona buri hari kintu yahinduye abantu benshi batazabona. Barcelona yari sanze itera pass ariko none umwine yashizemo ikintu cyitwa speed ku buryo batanga pass ariko bihuta. Naho kera bakazagukubita ukabanza ukagwara muzunga bakabona gutanga baro, naho umwine baratanga baro ariko bakihuta. Yari yabanje ntuze kuri bench Rashford, Yamal, Lewandowski na Dani Olmo yari yabicaje bose aravuga ati reka gerageze bano bana baroni mbaheze amahirwe. Ubona ikipe yabanjemo itsinze ibitego 4 mu gice cya mbere. So urabona ko Barcelona irakomeye. Ejo ntuzarabitangaje Pedri aravuga ngo uzo twakoze ubushize umwaka ushize twokora ibirenze uyu nguyu turimo kuko nimba twaratwaye ibikombe byose tubura mu Champions League bigaragara ko uyu mwaka dushizemo imbaraga twitwara. Kuko urabona ikibazo cyari muri Barcelona basigaje ikibazo kimwe cyonyine cy'umuntu ukorana na Kubarsi baramuse bakitwayeho neza mu kwa mbere bakagura umu defenseur muzima we na Kabaston wa Inter byakunda. So Barcelona bakinye match nziza basinze Atletico Club bayirusha ibitego 5 ku busa. Demi finale ni ibitego byinshi bikujanye finale ya Super Coupe mu Barabo bategereje ko iri butsinde uyu munsi hagati ya Atletico Madrid ndetse na Real Madrid. Urumva muzukuri nimba ushobora kwicaza abakinyi nka bariya abandi bajemo bakabikora nkaroni ntazabona umwanya cyane kubera ura mwanya uriho Yamal ariko araje match ya mbere atsinze igitego ciza. Ubona ko Hans Flick wowe sibona yamaze no gusinda igitego yataje kwirukanga kumuramutse ikigaragaza kuko mbese ngo kumushimira mbwa ati umwanya wampaye nakoresheje neza kandi wakoze. So kuri Barcelona imeze neza isezo imeze neza habe na weekend wabonye kuntu basinze ibitego 2 minota ya nyuma ikipe yabagoye Espanyol. So Barcelona kabisa Eric Garcia muzamu baratoraguye mugane w'abanyarwanda Stegen wongeye kuvunika
ngiye kuvunika so kuri Barcelona byari nk'ivyo bakinye match nziza ishimishije kandi batsinda ibitego byinshi byari bikenewe kugera finale nibo bari baheruka Super Coupe wenda no gutegereza tukareba kuko iyi match ba Firmino bakinye neza cyane. Lopez banza kuja muri Chelsea kubera gukunda ikipe Kipe man bro. Maritangaje cyane kabisa. Nuko ibintu bihagaze na ninjoro kandi ikipe ya Atletico Madrid iraza gukina na Real Madrid. Barcelona itegereje iri koka uyu munsi kugira bazakine finale. Rero nuko mu makuru y'imikino dutegereje muri weekend kabisa ikintu bita AFCON. Aho bigeze umwana arira nyina ntiyumve. AFCON iraryoshe yararebye AFCON afite ikibazo ariko uziko natangaye uziko zino kipe zo muri Afrika zikomeye zibivu zirakomeye bro. uziko Afrika imaze gukoma basige batera match ziri ku je narata ureke mbabwira ikintu cyantangaje uzorebe za national team z'abazungu ziba bibisha ariko zizo muri Afrika none basaze bari mu gutera match kabisa kwa bati no iki kimwe cya kane hangahi no kunigana hano no yewe ni kubaga riri bukomeze kuri uyu wa gatandatu kabisa bimanukira mu kibuga ewana tuzaza tubabwira uburyo bizaba bihagaze so rero twebwe tubashimira kabisa mukomeze mukande subscribe munarebe n'ibiganiro se mwamwe uyu mwaka no w'impinduka kandi akamachi ka Arsenal gato turangiza match ya Arsenal match irabiryoshye ntongane navuga ikintu kimwe kuri match ya Arsenal Liverpool ifite abakinyi benshi bari hanze uzi kibazo yazake ekitika afite imvune ekitika yaravunitse ni ukuvuga ngo umwataka bajana ni fitz niwe muntu niwe n'agakapu niwe bagiye kujana babiri ahubwo kari agakapu arakazanamo ibirazo byinshi so none arakinike niwe guri bukini cyane gusa hariya ewa ente mukaresa afite imvune simperuka kumubona mu kibuga yarahari mukaresa ko ari gisubizo uzi hagati ya Arsenal none barayizunguza uzi Zubimendi Odegaard na Rice none barayizunguza ahubwo tuyifitiye ikibazo yaregegere byayo wabona imvura ikadefanda hariya ukabona iranganyije taho naje kubona Premier League iragoye ushobora kwitegera iminsi gutyo gusa kuri Arsenal ndakeka ko niba ngo barakoresha imbaraga zidasanzwe kuko cy'amanota 8 kubera ko Man City na Aston Villa zanganyije so barashaka gukubita amanota bagira amanota menshi aya security ariko nubundi kuri game ya mbere nubundi twari tuzi ko Arsenal iri butsinde Liverpool irayihagama ku munota wanyu yari wabo ariko gacaga yari yuzuye yari imeze neza so ubu nyine bafite akajinya ira revenge bakoze kuri Aston Villa barongera bayikore ninjoro cyangwa se byoho akahumbuka imwe nuko bonganya cyangwa se Liverpool ukabona itsinze kamwe ikaryama mu izamu ariko nje amahirwe menshi nda Arsenal gasenye kabisa uyu munsi ishobora kwitwara neza bitewe n'ukundo Man City na match ndiza ko ryose ni yari kabisa na Atletico match y'Real yari yakubiswe bitanu na Atletico Madrid so ni mubana mutawitwaza ngo bakininga ku kibuga cyago kiri umufana barafite umufana w'umwarabu hariye bose ya nuko bihagaze kabisa tubashimira ikiganiro naho utaha ciao ciao